Ayos, mabuntag sa inutran. Karoon na kami diri sa Siargao. Gikan kami sa Cebu. Nagsakay kami barko. Mga 12 hours ang biyahe. Pero nagtulog kami maayo. Tapos, bago pa lang kami nakaabot diri sa Siargao, nagkaon na kami, diri ko nag-check-in sa Moonlight Homestay. Suki na ako diri. Brato lang, tapos may free breakfast. Stick. O karon, mata kami sa Siargao Wakepark. Kaya bago pa lang siya, wala pa ko naka-experience sana. So, let's go! Sige, na kami diri magpaamang or magabang kami motor. Kita di ay? Darin. Darren? O ba? Yeah, para akong pagkawan sa akong papa Kaloy. ba? Akong papa. Si yeah. Darren. Yeah, I watch Okay. your vlog on your family. Si Mar? Yeah. Ay, oh, nagtanong nga. Yeah. So, karon mag-abang kami motor. Sorry kami. Diri ko nagabang sa una, barato lang diri. So, nagbalik ko diri. Go. Siguro pwede ko magbutang og number nila sa ubos kung gusto nila magabang diri sa Luna. So man, duha ka buwak kang rintahan? oh. Duha ang available. Sige, so magabang kami duha, okay ra? Sige. Ayos. Ayos. I watch your vlog, man. Ayos. I watch your vlog. I watch them all. Sige, so kwan. So magbayad kami nimo or pagbalik si John unsa man? Down payment na sa. Magbayad daan or unsa ba? Magbayad daan. Sige, so magbayad kami daan. Sige, so si Darren o si Kinside? Mar? Yes. Mar, so silang mag-tour na karon. So ang tour guide na mo. Sige. Woo! Nana kami diri sa where we at? We're at Siargao Wakepark. Yeah, on the way they captured some mangoes. Gabe ate the skin, the panit. I didn't know. Dili siya kabalo. They just handed it to me. Ignorante pa, pero okay ra, magkaton siya. The skiing. Yeah, buddy. Sige. So diri kami mo wakeboard. First time ko ka sulay o wakeboard cable. Nakasulay ko sa boat pero sa cable wala pa. Have you tried Wakepark before? Never done wake park. About behind the boat? I've never done it behind a boat. Oh, really? I've just done it in the canal before. Oh, yeah. The canal. Been pulled behind a truck. Pero maayo siya mag-snowboarding, so we'll see kung maayo siya mag-wakeboard. Ano si Sherlyn? I'm back again! Wow. Sorry. So, dito siya 2 weeks kami. Bago pa lang. Pero unya, muli siya sa Manila. Oh. Hi everyone, it's me again, Shirley. It's been Up. so long! Cut. No, Cut. no! It's been so long. The last time I do vlogging, so Wow. now... Hi! Dili ko tabulan mag-vlog, no? Just, it's really, I'm enjoying the time here in Siargao. It's Wow. been 2 weeks and I'm... Charot, besh. Hargay. Sige, Half German, half shepherd. sige. So, mag-wakeboard na kami. Your face in the crowd. I never thought that I would see you tonight. We lock eyes and you smile. Every single memory comes back to life. Your lips pressed against mine after a night out. We got drunk and ended up at your place. Standing here, I need to let you know that I need you tonight. You should know that I miss you. Take it away, Gabe. That sounds Alright. fresh. We're at Siargao Wakepark. Siargao Wakepark. Yeah, buddy. This place is sick. Make sure you guys come and check it out. We just have the time of our lives. Most beautiful backdrop you'll ever see. I mean, this place is amazing. So Yeah, buddy, make man. sure you come see Tom. He'll show you a good time. Yeah, buddy. Sige, so mga 10 minutes ang biyahe gikan sa GL. Umani kami dire. Brato pa. Brato pa. Wala sila nakasulay. Sa sunod, magsulay sila. Ayos ra. Sige, so bisan ko ulan, umani kami dire kay pwede magdula gyapon. So sobrang kalinga. Karon, muha kami sa pikas, mga hidden spot. So, musuray ta. Boom! Sige. So, gikan kami sa Wakepark. Tapos na kami diri sa secret spot. Dili ko nagsabat sa inyo kung nasa. Kaya secret gani. Ikaw ang first. Secret spot gani. So, diri kami sa jungle, tunga sa jungle. Tapos, unsa na diri? Suba. Nay, nindo na suba. Ambot, unsa ni siya? Bito. Ligoanan. They call this one Bito. Bito? Yeah. Ang kami sa Bito. Ambot kung unsa na siya? The water came from the mountain.
Ay, the water came from the mountain daw. Gikan sa bukid. Gikan sa bukid. Magtubot siya. So, diri kami maligo. Diri kami mag-jam. Oo, kay matignaw lang Yan, sige. So, paklay ta. Paklay. Oh, shout out once again sa Spartan. Shout out, Spartan! Ay, unsa ni siya? They call this one Bito. Dito. You can locate this one, this place in Secret. Korea. Secret. Yeah, secret I'm gonna gun. tell you. They call the Barangay Corazon from GL. From GL, Barangay Corazon. But, listen mo ni diri na. Yeah. Dapat may tour guide. Dapat may local. Sige. So, diri. Woo, so na diri ang rope swing. So, diri kami mag-rope, mag-swing. Sige, so let's go. Oh, go on, chewing my bones out when he's done is spitting me out. I just can't help myself. One for the pain, no hesitation, took us we can, nothing can save us, yeah. I just wanna be around you, I just wanna be free for the night, all in or nothing, not gonna stop, dance till the morning light. I just wanna be around you. Woo, sige, nara kami diri sa rope swing. Kumusta na kamo? Okay ra? Okay ra? Hello kayo diri. Yon, sige, mamak na sila. Magtumbling ka mo? Sige, tumbling. Ay, mag cream silk lang. Cream silk. Ayos. Sige, humana kami diri. Grabe ka stig kay. Mga lokal lang. Walay turista no. Kami, dili kami turista. Tagi diri man kami. Ay. Kano lagi kamo? Ha? Kano lagi kamo? Dili, puti lang. Tungod sa sabon namon. Taas lagi si ilong. Surgery man. Kaya perahan. Sige, so karon malakaw na kami. Dito kami sa kuan. Asan ta? Mati kami sa Libertad. Kay napay nindot kayo. Ambot ko nun sana dito pero sorry pa ta. Sorry ko mo? Sige, masuri ko mo. Masuri kami. Sige, masuri ta. The coldest water in the I'm skeptical Corazon. because you're not getting in yet. What? Yeah. Yeah, You why aren't scared? you getting in yet? This isn't the local urinal, is it? What? I'm just kidding. What? Alright. Tugnaw na tubig. So, nami karon diri sa gitawag nga lagon, Lagun. sa bugnaw na tubig, then amo siyang tilawan. Oh, tilawan. Ah, sige. Tilawan kung Tilaw, parat, kung parat ba or kuan. Lami. Ang Tamis. isda. Ayos ta. Sige, takpan mo. Shell. Para may panyapon ta. Then Clam. Sige, ambak bay. Ambak. Oh! Yeah, buddy. Have you ever watched SpongeBob? You watch SpongeBob? No. What? SpongeBob SquarePants. SpongeBob. Oh, who lives in a pineapple under the sea? SpongeBob SquarePants. Yellow and porous is he. If something not Catch! Yon. then drop on the deck and flop like a Fish. fish. Ista. 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 Is that Ista. fish? Is that- Yeah. Okay. Then drop on the deck and flop like a Easter. 15 seconds. Delay. 2 minutes. Make Whoa. sure, huh? He died. Whoop. Wala na siya. Patay na. Muli ta. Let's go home. This is awkward. Oh, that's a long 15 seconds. Bro. There we go. Woo! Yeah, let's do some slow-mo on that. Rewind. All right, got a cramp in my butt, and we're doing the polar plunge. Polar plunge because it's boog now. Yeah, boog now. Send it, bro. Wu-tang, Wu-tang. Supposedly it's cold. I mean, it's not like warm, but drop. Oh, hold up. All right, I want a solid 15 seconds out of both of you. Bye. Ikaw na sad. Ako ruusang nabilin, so muli na ako. Okay. Nalumos na sila. Oy, kuwi pa di ay. Let go. Sige, luwasan mo. Ayos. Grabe ka oh.
Sige, palakpak mga higala. Palakpak na. Pasikat. Pasikat ni siya. Did I win? Yes. You win. You Hold your breath almost 1 minute. Yeah. Sige, so ani na tubig. Gikan siya sa bukid. As in, sa yutak yun. Mar, okay. Ang tanan na tubig dire, gikan sa bukid. No? Sakto? Yeah. Mar. So, diri siya nagikan. Mar and Darren. Hey, Sunday! Get down from there, it's not safe. Get down from there, it's not safe. Kids are sickos here, man. That was gnarly. That was sick. Pierre, Yeah. Ay, gipakita ko lang sa inyo ah. what a legend. Salamat, bye. Bloody legend. Tsaka bukas baka may ano kayo, lakad. Tagalog, No. Tagalog na po, Loy. Tagalog, nosebleed ta. Bitaw? Mga to sa amo ah, naapod dito. Sige, secret sige. place. Do you want? What? Tomorrow. Tomorrow. Yeah. What's the Yes. plan tomorrow? I don't know. Do you have a plan tomorrow? Oh. We'll see. Uh-oh. Oh, video. Taga saman ka? Tsaga, tigesaw. Boop, 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 boop. Sige na, go. Boop, 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 boop. Sige, wala pa siya nakabudots na. Sige, Gabe, taga sa ka. Oh. Oh. Wala tubag. Kaya dayon, ayos. Wala budots di ay. Sige. Woo! Karon, Pumunta kami? maato nami sa usa na subka place, hidden place. Hidden place. Walay naka-vlog dito, walay naka-vlog. So, Sige. first time, Nemo. Sige, let's go. Woo! Ayos! So, nakabong na kami dire sa Libertad. Bugak. Ay, bugak di Wala ay. pa. Sige. Dire kami musulod. Pagdulong sa sulod. Hello, may tao po dyan? Na po. Kinsa to? Ay, na di ay. Sige. Manawag na kami. Ambot kung sa nasa ubos. Mabitin pa. Buang ni siya. Buang ka? Oo, dili. Dili di ay. Sige, rakat ta. Oh. Yeah, nice. Alright. This one. What is this, you bloke? They call this one bugak. Bugak, watch your mouth. Bastos. Bugak. Joke. What? Rewind. Alright. So, shall we swim? We shall. But this one, Single? Single. Taken, but single. taken. Yeah. Pero single, ayo! No, that's one's taken also. Ay, taken di ay. Pastilan. Sige, so kami lang ni Gabe ang single. Sige, ayos. You're just lucky your mom didn't stick around long enough to see your son become a mermaid. Merman! Just thank the Lord she didn't live to see her son as a mermaid. Merman. Sige, mermaid swim, be. Sige, mermaid swim. Woo! Dolphin na, dolphin. Yes. Oh, grabe ka puti. Albino ni siya. Albino? Yeah. With your white hair. Whoa. Nice. Extra rice pa more. Manginasal. Mermaid underwater. They Whoa. have lots some oyster here. Oh. Daming shell. Kaunta? Totin! Huh? What's that? Uting daw? Kaloy! Unsay? What'd you say? Don'tin. Ha? Don'tin. Ano utin? Kami naka-utin. Utin. Ingnan mo sila kung nasa ta karon, or asa ta mo Now ato. we will go to hi viewers. We will go to Takulawas, abs pa. another place. They called Santa Fe. Santa Fe. Yeah. Let's go. Let's go. Whoa, hey, oh, hey. All right, Gabe, what's going on? What are you buying? Good. Spartan. Some Spartans. Team Spartan, baby. Yeah, buddy. No longer team local. Team local, get those out of here. Get them out of here. No, don't throw that away. Joke na. I'm gonna grab it and I'm getting a souvenir of that. All right. So si Gabe, ako siya i-convert sa Local. Spartan sa
Sa Spartans kay League On man, gwapo pa. Team Spartan. Spartan. Sige, pare. Yeah. Sige, mupalit na siya. Here they are, baby. Yeah. Size 10? Lager po na. Okay, size 10? Size 10 na. Ah, 10 na siya? Sige, Na isukod. try. Ano, nay? 10 na siya, dili. 10 gyap. Pesos. 10 gyapon. 10. Yeah. The size Okay. 10. I try. Ask her if I can try them on. Oo, pwede. Pwede siya mo... Sukod na isukod. Testing. Testing. Sample. Siya po. Just in case. Yeah. These ones look a lot smaller. I think that's Gamay. not going to fit on you. Oo, gamay na siya. Next time. Thank you, Nay. Sige, salamat eh. Salamat. Sige. Amping. Sige, wale. Dako yung tiil. Sige, round 2. Sa Spartan search. Colored. Sige, John. Okay na? Black. Ayaw, Martin, no? Alright, moment of truth, moment of truth. Oh, baby. Fits like a glove. Oh, yeah. Fits like a Beautiful. glove. Beautiful. Okay. Let's do it. It's like the glass slipper. Magkano? The glass slipper. 65 pesos, man. Let's do it. Beep, beep, beep. Oh, there! Success! Team Spartan. Yeah. Sponsor us, ha? Oh, sige. So, nakahapit kami diri sa Libertad na diya akong miga na si Manalin. Wala siya kabalaw na nako diri. Manago na siya. Kumusta na mo? Okay na? Ay, okay na. Salamat. Dito kami sa piyak. Si Manalin ba? Saan niya to? Oh, hapit kami siya. Ah! Hey, Garson! Kumusta, Day? Oh my god, this is Peter Pan. That's my mom's birthday. Oh, you don't know him? This is Gabe. That's Gabe. your friend. He's handsome, huh? Guapo? Yeah, Yeah. you both handsome. Guapo. Give me a high five. High five. High five. Carson Hi. and my mom Basta si Kwan? and my relatives over here. Oh, go. Ah, sige. Ulaw kami? Ulaw? Ah, that's Gabe also. Si Gabe. That's my brother. Nice to meet you. Thanks. It's a pretty rooster. Chicken. Pacho ni mo? Ako magpatay? Lali, are you sure you're gonna Ayaw na kill lang. that chicken? Ayaw na lang, kaya sa inyo na. Sa inyo na. Tatlong biyang Pilga. kill. So, mo na si John. Akong migo na si John. So, naghapit kami dire tungod birthday sa mama. So, Kwan, grabe ka buta ng mga Pilipino. Gipatay na unta ang iyang manok para sa amo ah. Para dili kami magutom, no? Oh, yeah. Grabe butan. Pero wala ba? So siguro sa sunod na lang, pagbalik kami dire. Balik. Patso na mo ang manok, si Justin. Nasa pangalan, grabe no? Si Justin, patso na mo. Para mabusog kami. Madako lawas. Press niya. Para magwapo ko niya. Press niya. Sige, so muna kami, muato kami sa GL karon, count kami, kay gutom na. Sila, mustambay dire, mo party. Sige, so sorry ta. Be around you.